Nah. Ya Allah, palanya. Nah, kau. Dia putih-putih tuh, Ya Allah, pedihnya tuh ya Allah. Noleh. Nah, kau. Nah. Yuk. Ayo ganti Bay, ngapa film mantu ini? Nah. Ganti lah Bay. Mantu kan lo yuk. Lo nih yuk, ngeri aku. Coba yuk. Nah. Hantu galau. Apa dia? Yuk. Mana emang yuk? Yuk. Mana emang yuk? Beraju yuk. Yuk, ayo mana emang? Yuk. Ya Allah. Yuk. Apa dia tuh? Apa dia gawe kamu nih dia, Arin? Terjerit dari tadi. Tepeki. Apa kau lagi semayang dak tomat Nina lagi? Tukar berdoa lagi dak ini? Film mantu Bang. Iyo, Bana, film mantu galau. Apa dak kati film lain apa? Kate Ba, segala channel lama ini kan lo Ba. Iyo. Termasuk Pal TV juga film mantu. Iyo, Ba, cak Hantu galau, nyari Ba. hantu galau ini nih. Gantian. Abang nak nonton sini. Nah Ba, dak cayo nih anak Ba. Geser. Nah, Ba, nah. Geser. Nah, Ba. Apa dak? Nah, Ba. TV Ba. Pal TV ya. Nah, Hantu pulau kan, Ba? Lah Ba, dak percaya dia ngomong. Iya, Bang. coba kamu yuk keluar dulu ke pucuk jinguk antena tuh. Kalau antenanya yang salah nih. Iya apa Ba? Lah, cepat tinggal sama kamu berdua sana. Iya, Ba. Iya. Iya. Tren dukung udah sampai. Iya, Ba. Iya. Tuh galau. Ba! Oi, Ba! oi, ngapa? Wajar, Ba, channel nih hantu galau nih Ba. Iya, ngarah ke kuburan Puncak Kuning, Ba. Jadi antenanya ngarah ke kuburan Puncak Kuning. Iya. Wajar Pepe Lamantu. Itu dia Ba. Kau pindah ke? Kemana, Ba? Pindah ke arah Kodam. Abah kau nak nonton film Rembo. Alias film perang. Itu Ba. Nah, akor kan? Nah, laju, tembak, akor. Sudah, Ba? Sudah, pas. Nah, save you. Yeay.